So we were live. All right. Kaya wo, ana coach Lian, ating interest kalbange, dako in wala dam the show len kanak fashi, kunokon marsh nge, kada akala endo kibel singe, naknas wigat yang. Kaya na si was kaya oye ka nga uy dam wala dam the show le, kataga in kain akfashi malutut marsh ke week singe, kulo ka aslo usan, us may tagaan be. Betikat fashion med ang isyak sila mo siya len siyak tatagay ni Lasha. Bakit fashion med? Mo siya le kasi kasi pray. All right, teknolog. Kal ano siya kan kategori proy. Kat proy. Olem got fletten up. And this goes out since a kulomalak. Kulog mo lush. Kulog mo bubases kat plug. Kulog mo flika di kat kaben taka osun galake out saying about that. Mitlik fast damit. Kat sige gasolum. Mga dalum na ingot. Epento ko mo pe. Ilus mo open na kat. Kat in enyo gigaslum. By the gaslum by go as was. Gaslum by usi may zewo na siya shkewa. Panan got foxy yetom gibel sing sige gaslum we got o mga ondalum na ingot. The nakfashe program sing fall na gilom silo. By mo siya clash got proy siya sum gainin. Bangin na kawa gainin when siya fan na dun. Selim Jesus Christ. Got proy. Amen. 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 Lumalap daw siya lagi pricing en. Ngan wala din siya pain ko was. Ki singe pelang suka kin la elash len kain lakin kita mo kasin ko dak fashi ki singe. Nagat fa akalimitak lash pegi makadako lagi singe. Taw siya le pelang kin assume ingan wala announcement kami fact ka vindicate mission lang kasin ko. Okay? All right. Kal degin interest ko kung kula maasim din sang klon sin kat ke mo lash kula kat ka penosin ke pelsinge in pain kom sebenet Charlie ikaw penasum ke in komashwean. Ano ga degin interest ko kalmie inge nga Sir Dara nga Dawson Ontario, California. Naka fashion program si lashing fashion yearly make or fashion on koshmale. Spela siya pa, gaslan gat in ashin na kagadasha. Gaslan gat is in ash yining yun. Ikaw na assume Calvin Ligeta ke finan Killeen, Texas, kulagam to kawigat yangan. Na spela siya, eno gaslan gat in nekla yining yun. En ano sing gadash ko yo, gaslan gat in sumonyak. In para masum na sumonyak pel na kayo. Pwede, naklan mo ito. Kabubi, kinagilang naklan mo ito. Kain pela, naklan mo ito. Tinale, nice. Tinale, kasha yan. Sa shock to. Gaslan gat pwede. Gaslan gat pwede ko suwas. Pero gaslan gat ash, inen siya. Euro, kasi ko liye ka tiyang gitente, kanawas lang gitente, patachang na, nage, oh yes, my line, malad God.
Nagasin kol şüpheli siya kat fin siya mo kibel sa kiden kan iges la iwe na ken mo mit ko siya ka mit ko ni siya shwe kiden kan use cash marlos in na kus fin liye le kat fin mol gasan kat or bagin gasan kat o ya nakisimusuk lang na ke lutiye an na ke mol kunye an kumdi mol kunye gasan kat kum ko na bagin na ko na ke orek maloman na ke matayengum na ke la ko lieng may tafaka gasan kat fin mata ke concepts yung ipa kaya apply na kaya na siya nakakita kan som na we kaya makatash we nakita palakin di ka kada plugin siya uwo kada plugin me siya kish ben ako sen lash ay pe en makatash we may magasan ka patati pasyalya ka kalyam doon siya may tayo palakin siya Nabangus pala siya kat dayin nga hindi siya naklash hindi factless nga pa siya taking in koinash then Alan Glenn sapsi in masang tafla gaslan god. Nang ay spell sin pain ko was na kaywa sa matunin pa gulog ya pelos and kung finkan masip ng gasket kay sayang gumin pro o pa gumin Sherry telecasting kauklom ya Facebook anin makain taka weekend. Ngalila video sila ke Roku channel la siya. Ano na upele contrasting siya. Exactly. Nga siya nga nawala. To shock to. Mga liyegat ke Roku channel. Ay Apple TV na Amazon Fire TV. Roku channel ko channels kan masiguro ba ko some ad channel ki smart TV nito ba. If that's Roku for example, na kung may ad channel si kumusip casting a word of knowledge. Gas in goal ko. Gas in luti. Word of knowledge pa masigusuk na ko liyak ay kan sila ngayon ay kan ko ngayon na kumeda la bangan gasin ko. I think just go. Bangan mama ashtingin na ag flogan belan chu. Klumalak na siya tamal siyale ke may fact mata ka yorola ki arspellalin wikat ke kasinge tigni siya na leko fla wikat oika tabaka taasha ka din kain akfashila kashalal wipe kashalan matwiyash na kaywa makashin siya po siya kasikunokon ke kanon wika katlang siya kilin ko uspe ko usitala siya ko usan ana ki faklal damul siya leo shipen da kala siya baka din da kain ikoye kain lakin malutut ke kastan gat ke wiksinge metigi gat sum na ke han alang si pe wala damul siya le inga siya wasin kain click like share fingo usli mai kan gasha kong kamet wiyom kamet wiyash kewa ang alang si pe wala kasi kulo na si was na kewa ma jetuin pray ke staff lo gasin goal na ke oya na ke o milos ashke ingan gasha na ke malutlut kamana ke o ma takain kain gasha akata ke kasi malutlut ke kuno ko ningi special nga fakyok ke proya ba ala yok me shof makan sikyak na sinmat kol kamatuti dasak ta ke proy lalfungin na pa ta ka ke malututa katem tawak ke mantian ke staklo ke sam siofok singalon gosh sam gun be yok nakadet ka na ke Deuteronomy na meto pangar akfashi Monday Tuesday Wednesday Bamul sure leta ko in kashagat ki len fakyang tokongan tas ta Friday sette kada valila fka falalan na pangay mama kada ko din fakke lagi akalim yisil damul sure lagi iwe kanin mangan papengan kata makat inin na kashalo uske preke mayen masimayo ko pa inash resource sender sima kat fakak mo na gaslan god kain lashka kin bekasha makosita paano ke medical insurance kana ke food assistance ka fin na si kanin resources maasha in mo kat kain wipe
lasha kin mga na euros. Nangamo pangay may fact mashiru ko tamla sirle, ngani kan lahat na asun kung sila na level lan, katin si Delkin, ta ngakain matawag ki, ngakain flock na room, finash may factory room, akat matawag fast na med kaya kaya guys siguro na kon. Alright, tingin Diyos ko una. Una nga mo, nakiplanoon mo, ang department siya malum, kung ba may ito una, or kaya, fulia department siya yung mukha da, siya ko unka ito nga nga rala kulukla. Nag-effects room nag-makatash ke. O kung di, nga siya si Adam Laluyas nga msing na kacham kin nag-yung business ko, or nag-urek mamala siya takin. Kung di, mas may kekla, likshin na kalim na siya siya pa. If yung baka nag-i-planorek mo, kung di, community sila siya nga Godfin use oye, for example, kung fin met lang si yok fukun sa kung tough animals mo, na kotkoin shamde kain oye singan insang cash use cash pa yes na sin maitla siya insang cash kat si fena. Kalmen facts nga ba, ifin pa nga aswon na to, na regatro. Na vi pa nga aswon nga regatro na nga. Tingin just ko gisa si sto, na nga sa regatro ni room kung gagawin sin may flashment ko siya nga hindi yok mo o insang cover our expenses. Na money may uta ka nga nisang gash ka tiyang si gash community sila siya si fela. Kung finloan ta na kot sa sanasiyas kat kan self-govern. Kat kan liye ka tiyang inalash may ito o kat kan orik magkin hindi sang take advantage of others o insang gash ang kaisisin siya. Kasi orala in mamita in epel na siya mo. Kasi fela mo ito yung si fela sumko na si fela suk. Pange umulgi ng gaslan ka ata. Kung special nga faculty, kung finloy enmer si fela ka, en fela na vonna. Sa unmait si masuk ye cash up lang fela mo siya nga. Guess. But Jews. The Jews. May dahil Jesus lang mataki hakwak, masaplan ka, alakus. Laura, dahil pa, academia references, they maintain 1/5 of the world's wealth. 20%. 20% karablan fell na fault na assuring my Jews. My Jew nga. Na bar ang fakin le lutian gaslan got na siya kiten din luti mo na lama ngan tuya ke me da fact kiten mol kun min kat fin mol kun in oyan na sipelon ka at nakita pala na pa tigin me fact kung gawa sa ganon. Invest in yourself and your community. Absolutely. Iske. Moral na si bangin. Hey, but tinagdan siya reinvent the wheel. Kung niya, tayo ka church. May katluti in church la siya. Oh, pause kash pa siya. Tamal salik, ikaw na siyong. Kulog-kulog ang tagawi ka siya. Kaya kong. Tamal salik in the house, Tamal salik pa nga siya long time supporter la siya. Para kat ka la siya nga. Para kat kain mata muli, kung niya makadak-fresh nga, tila po siya smolo. Smolo ta siya, takikasyalan ka at fin ka tin mo masin siya kasikyak. Nagisibin gasin ko, gisibin cleanse up lang ka, gisibin sipelan ka at pauskat me, kitan matayingi nga, siyam-siyam kun maingay. En makatenta apos at may katsang gasha may flash. If hindi kigaslan ka at power at mataplakin kayo maupila siya. Ngatifa mo nakawangan mo. Nga fakin na insibak parakip to siya kumle kita na kumenga Sierra California.
Kaptay gaslan gat yung amatam nga wiwieng wiwi masikya na may naakfal makaiban na. Pagkita siya mo sing ba dege just nga te fakin akuluk ke may ta nga fakin na le pangan ko ta oya na nak mga kumin ekol lakin oya na ta lash. Nga te oy I culture is beautiful. Nga te mong kailangan ko siya. Nga kailangan ko siya. Nga te orangan ilayin with Mary. Nga ko lang. Kung ngayon talaga, gamatan mit ko siya pa nga. At ka na rin mga asis pa nga. Tapos nakta, fakla ko pa, kita niya oya mausisan kashpe ka siya. Or magkun. Kita if hindi aske pa ba, nakat sisinsin kaya kinoya. At taking just go. Ete nakawil. Ete nakawil. Ete nakawil. Ang naging, ang tamo sa likod ngayon. God is good. El na kay wa, God is good. Tamo sa likod ko lang. May bendel kas pa. Kusong duman daw ako bunga na. Kusong anan na lomo. Alsengish. Kita niya talaga sige na malday matawag. So, hangin le. Ngayon, paano ka ito masikya ka? Tingin siya na lata ko. Ngayon, tingin siya na ikaw na kasi ko ko. Kasi ben wisiya, as makunelos, panang ilko flawikat na woy, yung akan nakawalang taking interest ko. Ikaw na siya taking ni Sena. Lela, lemkat, lasin, makinkat, nakishipe wulal. Nga mo room saptari ko fos lungolari ko siya bangan. Okay. Tingin sa gulo. Tingin siya sa school ka. Ako lang. Well, fast na mit nganwi ko min final damtail tingin siya na kung kope no niya camera ani en kumasho yan. Utya. Pare. Oye sigan ko insikya ka. Global lap. Kade mtawag ki mananak sige mande ange. Bagani fast na mit na si facing en fact kadil ka lang as he was. Na samsi vuksingolon korspangen. Samsing el matawag ki fossil stanza si luo ki proclamation si. Ana election na orekla announcement si inas kaksak. Na kimatawagin samsing masi nga matawagin akilin ki katakan la sam nga digni siya na luti sam ki week upkan malam si luti asna sam el ikoya kaya na Europe aspe sam nga akataya kaya. La si mga matawagin di ki sam nga tamla siya lepa. Anayin me walang suspense ke utaka na masi kapa siya na kimatawag ko na fa subordinate na me sentences ka stand sanga tako di fa kalim la me singe ro nga read ya kalim ke simet nga fa la ngalong silim kat mayen ilong ya na fama ending fa akalimila el porong ilong ya el pango ilong na mtawagin something el lection na express akalimila me God will deliver na sil masimal syuk yorol me resolve si mal syuk yorol na mesingan patakan ki stanzak tolu masamsam ki may kaship ka miseraw nila may kayok and si maguligimit fa may edis ngay upkran na len me el force nga lang na pweke nara el tingin na pang na sin limkat kaya sin limkat siya kelan molella. Lemkat katita el konak la el kalang el pakoten el karangun ay na simet ma finnemet makat pang namet salal kang kafakamang ay na simet mam tayin sinsin ko nget tanake me ongay na papang sila nga sum nake ipsiak lunge takake ipsime dapa nake proclamation siya na kain kaksakin lem kada. Na aklo ke ipsigang ito ka na ke deliverance si masika ke fastolo na kasingal siya sige el falein soon o nga iya ka ilya na kamisa na alfakla.
Kel maul nge ele testify na kelem yan sinkat fast tolun kisngal sisingen yok na kel pang el pangon na male ongay ele mise wafakki tolu singa bakla kashiplan mise around yale and we kayoklan edis kapriewi sangen forskala la pangen kasta leksyon na kelem yela el pangon na le mise pangen masima yoki el akataya ki stensa tolu fani na tinge na eltang na sinlem kat siya kasha sil pataka ke stensa ka kos na kyon kos siya kasha sil elen kain na naknas langilla kasyaw kala ke malashkel na ke mga sikyak na kewa na sila el ni matalal fungisita el falein me analen matawek alla katalal fungilala ke mga sonola nara ke el ito la pakotan lan kat ash kaleng lan kat ash el long la panen eles magin ito la el fine pan maulla ki ma elash ke el electionik na kaksakin kat nara fakla deliverance lan kat na silingi may long lang el election na kalem yanasin may ito ka naki congregation lala ke lem kat naki long lalal and naki mana ke wama el fale na nan ka namo ele dipin la karanganal nga si example la ay siya tol ngulal kyos na may kasi onso ko ingi lamayak mainain slagin malat esakaya siya nama me kadel fakta sila iselen fakta silmo ele islamullah na Israel nakatafa na sil to folk shaknash outside courtyard o esakaya el foreign na pisin kaya tang siyak nak na sinkat el pakomol kanin pakomol pa el siyang amisya siyak nak na sil ilan nak na staff la molala nakatwin really ay sa to mulay ko siyang na pangen oyesima samso kung sham kun nakela el falen mise aileta si wastan gada el da kalenglen gada na panengara el price yakek nak nasil na kan el kalla no naklala el evangelize el vak male mise asa kay le mise pa kada sin na follow no mais en fakta sin okay na tafla mo luman kay yesing ul mekos kebe round ye plan Jerusalem sin meta Syria tausin mise kebe na pong kalan gat nara asa kaya lima nga para elita lengan laligia lalal fungi lala yurin lem gat while me shamram kunde onganik mongle ensimiste mayen lem gat el arulena wonasin na ke el lila lagan na siskatama ongayeng na panang akademikela ke sams gonge ke ngamtawa kaklen na ke katutut ke sam nga na pashi pleasure na fakya kana kim tawakin sams gonge mafak mo ngalang silim kat may na long ye na long singe ta ke porngo ke proy takko inakkalemi na sikom ke ngakom tang faksifi na singkat ke proy lasha ka may siya klas na sila kadin buo yakin siyaksil ka faksifin siyaksil sams gonge fakla el deliver report ke deliverance lagi pataka ke fastolun ke singal sisima katash ke amin medutut singa takani ke fas aksingal me kosa tang lala elipsha kada lipsha mainge ke walesin singa taka in leksina akademia ngakom in ligie lalal fungilaka kom na sinkat efin negat fale in alena patat lalal fungilasha kadin ita lakat de deliver kadin the underestimate power of prayer kadin liki confidence la it's worthy nga kuminsom na yun God in kan pray na sin in siya kikashalal akalemye elita makatash kiyata elen long penasish katifak malinarata len long sishla pangi makatuyak ya na sam singil fakla ilalengan kilamen elkin kaksakin yakat manin
Elgivena, longol, in gan long me, kasin ngorslan na sil, deliver him from death, ka ongayama, ka insikyak na sil ke. Ako sila nga may pangi, kasalaki, kalang si wasilan gatma, sam si uksingalon kostagain, samsam kut na sis ke. Efin ayashmek, kasalum na ke, belang asyot na siyang man transition na ke, Tuesday. Taking just go una, kumli nasin mit puyash nga se mata ko long ko inmo fushesh na ke shokyan na kaya nga sam suk singalon ko samin kaksak sa kupang Sema ipsemet nga il sham kun kaksak, of course. Kaksak na ipseak luan pa nake akkalim yen long yaklalan kat sama pashipen akkalim yen long yak kat. Special nga sa kilen mo lian even pa nga taken. Ipse nga ba sam kun kaksak na ipse aklungan at tinas sevia. Pa okay na ibig saklungan pangan. Na kung nag-event kat shelik Samsung panga mo Samsung sing nag-makalim gila kung really fosse finding ge fosluan ilakalim gila ash o nga ye pata sige asin mait sing Samsung nga dagam na samot siya sa moslan drakta ilash ke plan samin sanggulo nakalim ge kaksaklan mait sing makim makisibin lang yaklan kat na nag-makalim Take it just go. Na aglin kum se behind closing kat ke mo lashkewa kat silosun pain kum na finan saipen. Take it just go. Bagan makisang weng. Klaman lap tamle sile. Nakade suweng naki may nanaksi ke Tuesday han stakluk mausugong ale smoik tashik Tuesday han daga ke akfulat ke en gadel julela. Na du trona misngalon gosh ipsimedan fasina ke al gosh na singal me gosh ke singalit gosh. Samram ke kafuin ala kela. Passover pa samram kundiak nge. Dengan kan set stak galen na gui. Na Passover fasina ke al gosh samram ke Passover singe. Katndo ke fasiluan kat finale ke so in law na ke samsam ke Passover shima shamon yak ke Deuteronomy nge Deuteronomy ka ditala sifil be kalweni sifil be kanweli message nge ita kyang dari na silos ke Exodus singa lo fasin ke long lalikos ko fasangal dolun ke angalia na shulben hakkalem ye kalmen Passover singe katita na ke sham si makat shamon ke weekly osom lama sha ke lam nge idal sang moshwala sprinkle me koshun lom silosa in mo me spare lifeline talik won't see sin natin talik Israel nge na elosora ma singan slagan protection sin silos we pe maurakrak natalosan if nana sin maditya ba elostan arela o yesingen panangrata ongay na silos na sepesima itakyang na silos sipasam kunyak ngepa elosin te man kan laki event na yoksima ke miraculous deliverance ngajam ke deliverance kada shike samsuk singolon goshinge ke long lashe na long lashe pa na pa shmonya ke exodus singa lugo singe na ilutiyak talik na dalosa ke in kain akfalat ye
kafuenala kay lasing kilenak singa lakos ki elos fakki calendar nadala losamo abib papalan belsi ki March na ki April bakatash kenge na masang akataye na ki Milos orek magan ki sacrifice lalos mit ki flock lalos yes ki sip ko neni na pat tok katashik ana kada biblical scholar ne mo Mosisil orela anain salabeli katashik me na ki la animals forgalo siya kain sacrifice kaya me if inila nain pa sheep ko neni mga na kasi nga daw gidakyan na nagi carol nga dakyan na da mga makalimiya kyan pa elosin orek makun sang sang inshalakin sakik shunge nagi koshun sang koshela slagin protection sina silos ke instruction si makanin sang sin Moses ilan fact na silos na akadaya kila kisafla masingaya aspe Deuteronomy singalon gas fastolu fakla immediately to kun pass over and then I as ma kafa silos pangon kafa gepret ma wangin me pilolke na lamngas lagan rekle mo okay go rek makun nagis kisiya makosas kenge efin kada masima akademi ke apa autolu nag alume kospa elos mtak fashi o yesinge pan faslu nag tolu ki malutut singe na nag tolu nag akos sistak luksien gelu tolun ke akos instruction na kada na Passover singe esafla immediately follow kilenit lenakit kos ke feast of unleavened bread nga kalimitargi o yesinge elosin kang bread mawangen may akpulolge in kain commemorate na ke elosuyak na in tuyak lagi enichap kesipin elosin nan devoklaligi anwe pailos rataka mga academia quick departure lalos aniki na siya los kapsabe na kiyan pa bread singa bread of affliction singa el symbolize na ki slavery lalos talig din kat ni finanitia ba los temta ki molji gosok ni devokle me aksigosok ki yaklel dal na gireklo ingia elosin kay nalana esam chairman kan la mama masikyak na si Los Smith kaya Fani na ki first me kos na ki fosal ko shingen Passover shinge kim dawek ya elos tam dawek in lom silosan na baki our central sanctuary si marekle elos mut kemo ka de last weekend elos ashunge na ra Passover shinge utakle inorekwe anenslakin pangen kademo me Isuslan nationland Israel na silos kaya siya ninalu silalos kanin mangen Naking akalamia gelos roan elos shikein orake twilight time kaya autolu na gelime koske devolen dokpa elos mta orek mag akfashian naki ikwae si maelos orek magengen el dalte kain me ana oralang silalos kian maelosin nan rakian pa luwe kian dalin na nesaka dalte kain kang maingi kaewa el symbolize na la etok academia ketoki tausin duo yeto ko el si koren de mekosit ko academy yok la mainge academy la Passover lambs goma elos da slagen rek magen sa ki animals nge marakak nge sang akilenye lom silosan slagen ba ki New Testament Jesus Christ pa akilindia ki mapa Passover lambs nge na sishmit lalal fungian na shakel masoror la finsaksingen ka pa ke nga kum lalal funginel lal mise aul katle panang mangen taka na sikum matlalal fungian la is lakin spare us from eternal death pangan masi akalimia kian
Nakfalet je lem katloos, ke kusor ka fasinge, erokelenit kos, inensi mail silela ko usinalo na silwe. Panga akata yakenge. Fani na ke fasingal me kos giskalit kos, ke kusor mainge ene na kusinak kelemila panengan looske, makusak fasinge. Inas joy si matakake, yok na anaki akademia makus daldalaliki langayakliki koslavosan panmaulle inas joyfulness ke in kalimke elos akademia mailosarangaya anaki ma samastan akademia ke delivery aklelos liki fel itcha mainge kaewa ke ka final ke lasinge Moses kena talik Israel met Israel ngay inalanak inkain tiena man kan la panlang la silan kat na silos telos mo kay na mugule atalik kay sisema pan mo laki pokalan kat panangara kelos ak fashima ngaya elosin etala elosin kain sang in cielos inalanak pa na sinkat inakalemila elos sugakin malorela silosan na maluto da tagange ki akademia en Milos ak fashe ki Passover shinge fashne siya flye Passover lambs ko ma symbolize yak nge ke koshoa ma sang akademia ki pataka ni kalem ki Michelin Christ pa Passover lambs ko nga Leviticus singalit ko first singal si akademia la mola ashkesha ilosorek makin siya insang maki alom silosan nga komes Jesus Christ in pamitlang ulasha in longaгаtle di kima upena kewa kat in pray na sil ke len karnen kat ta yokliki na kewa fakla Christian are spare from eternal death kesap kebel si makat lalal funginel ayl ta ka awil kat laliki mama fal nga komin kain naman kaya kamisya kaya napangan akadayalak ni Passover. Tama siyale, belang vlog nasyon. Alright, tingin Diyos ko kung pula. Ano ako liyan, ilos sa mga kasla, tingin ni step prasikra, paingkom, hello, kula be kum skatsveli kum ya kum to kasla, aslo alak kay akay makadakfashing, tulong alap. Now I bet tingin ni Eflen dossier, bam da shock akde na kifred yan, tingin ni Eflen yan hilo, paingkom tulong alap. Na nagifakla tingin Diyos ko lang mo, kung gulag ya kita ko sa amkin kita stan yok na ke lots of us singan kita caption na kele me kalmi en mangan na kayo ato mas yok sipe ke kita ito pa yan ako mas manyag pa lang el prototype si kay Lorela yes ay akilin matlang mo si mata ko usi mula lang na phone na mga charge kanya kung nagiging just like kalwaniyak mawas mo niya ke Exodus Leviticus oikyak ngayon pa kalwaniyak ke dutilal Moses sa initial mitligilos ilyak na infenolayan siya tingin Diyos ko Long alatang siyale, ipsisaf lang ito ko ki meto long kos fosin na galuo, o ebe fosin long kos gisgalu. Na pangipesima paepa lan religious leader nge shikin uniyalem. Tukun chisa siluti maingin na kayo na silo silfak na simat na malutut. Tukun len luo anak ko siya evapelan ka fo in alakela. El samram ke Passover singe elitala el pa Passover lambs ko nge. Naki sapta singe kim daw ki sapta longolon kos ke meto. Saflain meto baf nge dutisima falein akkalemilin la todo yung final days ke earthly ministry lalo. Na naki enwak yelnge elitala pangan spesi malta kake. Na el chulpe na ak es makarin yung matamalutut nge. La pelala upgrade me elen gain me itakyang nasin
matlokalok nge kamit ma Islamullah lang na fakla arlena falyang nakita ko sila ngila elosum tak flatji plan Belgium ki Passover na malutu chinga ta kata na pangakalemila eta ekle slaganelle ba Passover meal singa ko Passover lamb sima samsam kunyak nge kat samsam kun na lam ko nge ke shakelin nain usukyakle ana samsam kun Ipsimit gan samon na nagi plot si Milos Orela inkain sang me unilyangan. Nagi foson kos nagi singal tolusingan asmatan si bata kain ta pa kesifian ko usli efak mo Jesus ilak mo sa yakle. Na bakalim yela dansingan ilara act of devotion lalan. El pasamon yak nge. Kesamon yak nge kung kan wala contrast sinagi devotion dan si madal ma Mary nge. Na komita bela Judas kesamram singe el pa matamalutu chima erela betrayal singe. Na en pedani elash eastern slope ke Mount Olives kalme pa lelen le aligian Bethany and Jerusalem an ke western side. A pedani elash ke eastern slope. Pangayan may dayak makawaklan lem ke Lazarus Mary Martha ashweo. Na fak akadaya bugin akadaya fakla Jesus le kay mata Jerusalem na ke fonga la flok na pedani. Sa pa fakla somtawin kawaklal nge Mary Martha Lazarus. Na siya pangipesima rekle mngose may siya sa manyak ke Belgium pa el pa oske mosing el pa Simon. Na wang Belgium Simon wang in leprosy kel ke Belgium. The Simon pa me ke Belgium ash ta kay ni si rekngen. Tan singa ta ko badal fact mo the woman who came was probably Mary. In fact, kain sister sila Martha Lazarus. When kita Lazarus and Mary, siya niya kipulan Belgium malim lemisyan Elus me sa fain ono na keng perfume na keng sukod ko sang moshwala in Jesus. Na ba may tamaluto de kasla ke o yes yun Na maluto siya Taking just boş fulan niyen. Masing ke fact masing ke akata ya mga ke parang fact fact la she had a beautiful jar of expensive perfume which she poured on Jesus' head. Ke mungusi ke Simon nge. Nga aware ke maasimail kolla niyal na duka matayan si ukui na ke niyel moshwala na lavka maasingen ashkasla si ke la ifoko mtayan si nga sisla ko orek magun ono na maka inkakaile sang usiga ta senan kasha manas kanin mange ta kapuin malutu chinga kalemi ki kasima orek makin ge matawakia devotion silan matayan singe inkan relasi oye ma eshamon yakke kalang inse de se kolalin kain orela oye sinasin simet yok elwela na sinlem na ba fakla si sa welal si eluti kelusian ya tolu tafo kel Judas el me el som ta kakanole dancing mana yok keng si kapa singa kalemila elusta ka masingen sang muswella na ono nge abenan ki factional damnation lenge akalemila maingi maurek in preparation na ki manual munun lem ki na ki misalala na nga etui ki ensingen si fian fact yok na ki akmusa yaklelem na pa elorek dancing orek makin me sa fain no nakeng sugum falet ata anain me akesin mattamalutut na mabuilem inse ko inorek na sinlem
dancing again. Napanganan si mo may rela contrast sige. Tama Shirley? Digin just kung Okay. ba I stand corrected ke vaxilog. Marita nga exactly o kayang nag-siven lim. Okay. Una, kung ke vaccinen, metli nga fact na mit sham aklin kum western ari gulo ke lakin galim lo singen na kayo kung wala pwesto na akay kum na Jerome Pollock kayo na suwos ikaw ba na sung kung kam takaw wigat yangan na masi long sige may nanak ngayon le nake on tingin just kung ramgin ke Deuteronomy le manago masikya ngayon el symbolic el aklin kadil madag ilakin na sin talin Israel ilosin galim ke belsima oye singisigak na na masasasi sige mot ko nake uleyang na nake Exodus fer nake Deuteronomy shabin ke lamb sukungan lamb pa awo sheep go awo forskningen go sheep forskningen na oyangan sikyak sapman belsima sikyak may ma liye oye sikyak dalta kalam gele sikyak na bagong vacuum reaching at the god is shuna ke Passover sing and na akli na ke triumphal entry sa limches of in Jerusalem when ilta ko inise in pa sheep sa ko mayan mo kinsang ila makuluklan may na kayo diaglit na Israel ko na manasin na kayo na may mam dalien bel singa na sap my ilos sa kalam ke kaisi events masika fana nga ako musing da rigi ko yeli wa tausin mato ka tanga ko tawon ge lemi du check lem cheese pa when na gat sama lamayak mo pangan lamps ko mata ko in enyo kinsang ela makaduklan in pelan ulang mato ela makaduklan sa din Israel na nagibelang ulang sa siya o inta ko ela makuluklan met na kayo sema ikesa na si kumising ipe kita wipe aske na skimot ko iskum neliki magumita lutut ke fashion ke sen school gumata yak isla na fon na mot ko na ke takin yen kaisi masika le kat makahifan na baka norelain kafait kosh nga intak le fall na ke fascist lan lem na ke in enwagi matafin fela len angawil sa mafalyang na gilenak lam ngawil sa barela Pentecost na tukun lenigas tukun Pentecost na mo ngod madal sikme shikimut ko na fon naktakin yan kaisiye oye masika nganle wagin witchikan takan lawayanangan wagin si koin sumosla takan na fall na ke kinalon God nakadol magin pang may pas in samosla kinalal in fall na ke long silal na bawar ang akong musing yokshupe kuten sisla pelas luksina lotoyela o na ke nga tafong din in aksyon sa din diskupiya nga le marina vat mo insive okay mga ito mga ito ke belsumla kasi ito ke matayin si mata ko ilan yan lem Jesus Christ nga na power si mga example na sila kung pasto si kung pwede talud kung pwede na payapal kung siya kung tika when an assumption kung may na kung taka lukshin na ready may na po dakin yan kaslan ka or na el ti maluk mi se makaivan na o el ti pagkapak makaivan na o el na meticulous taking just may meticulous na try alle kademo me tuf ah gasya allo tuf takin yan gasya ka na para yokshupe if nga kung kimata ke plug ni se ulan ka
Kat no na kiten sisla pellaske. Katen te duti mo kay van na akiten oyepe. Molkut. Men samle oyna siya mit kan so ngakan isla mga si tegin just ko sa mga tu have to read. Fuches. Oyna si mit kan version neka. Tanawin si kan version neka tu ka to read. Kasi siya pa kakume kan molkut. Pange mas mo pe. Kaklekan molkut. Upe kat finns fena sukten us kat fena kat pa molkut na. Fuches kat finns ang managuna sin lem Jesus Christ. Kat falek man kayo sang len kulkat. Kaya me pa katan ifal. Katan alle kallan. Katan alle inse malala. Inse misle. Ki makatak fashiya. Take interest ko. Lama tong sila kumle si mga loto lagi cashin call the copy room li asamram ke siam na meto na tutronomy na meto na masi kung fact being ma nga in nga always put in context of mga masin makatutut chike Genesis 6 Exodus 50 kasi kek tutronomy nga when kainin man yamadash nga you're all those Bible then assume now sometimes I forget about that. Ow. Nara ke si fact ma ngalo to lagi kasin ko pa New Testament in reveal mama conceal ke Old Testament. Nara aka in fact mas masikyak ke Passover singila why fa ka tayo kito kila siya siya ngay pa nagyakal ngakal mi lift kas singal ko singal siya ko ke mo tu itsi bena ke ma ke tu trona minga ka Exodus Made in Belgium, ilos lina man sikyak. Tira kulok lima kalde. Fatang ako mising ash pa bolye matash. Kat kan dige phone nata siya. Kat kan dige computer nata siya. Kat kan panglet take interest ko lang. Kan really fosting. Fatang me it Kibellal Ezra ni Maya pakasing shama long. Minti mo nagawa ash pa bolye. Ash timit nagawa ash masamo sa euro. May mark masyaya clever present. It was pa reading it was long. Hindi ba Bible like sabi ko na long. Nasi kumising long na ke makumritian. Long na ke makumlong. Mit kum lipsam ke na kundi long na ke. Yorkshire may katfindik siya nila kailangan level of interest kailangan intention kailangan chicken learn na ke malan ka at nakita palakin ikeselik. Kita palakin koyen malan ka ata. Kat backpack na ilang katpili na okay. Kalfal. O yan nagigat mo lash fin fela. Kita kabaya kalwuna. Baya kalwuna. E for the malan ka ata, kumina kun diksyon na usung yain ko. Kumin mapalakin na pa Take interest ko. No, bilin nga pa nga shouldn't kumin marasong lagi may kaslalangan. Talbe Sikra. Ekewo Kupraskov, Texas. Tingin doon biyan Kupraskov? Ay, na nga lang siya. Ashis kan kalin. Okay. Nga mo Kupraskov pa way mit finan mergyo. Yep. Talbe mgula. Long last mit na kayo finan Kupraskov. We be mayor finan Kupraskov. Ash mayor we. Ano ba mayor kalin? Mayor kalin. Dali, tournament sila like memorial. Law. Okay. Memorial weekend. Okay. All right. Kal digin kadasyon ke tosto. Very interesting sa mga ke pasal samtram kun. Siya korinsingal siya fos longol tol na gelongolon ko siya. May tamalut-lut long si siya sin siya. Tingin nga flogging gumme. No, talbe long last penasyon. Siya korinsingal siya Siya korinsingal siya It sounds like Lord Sober.
Oi, mo dia lot sa bala ke. Ubet mo lut long sa season siya. O medyo sarang good niya. Ngayon po yung long season siya. Ba, siguro siya siya sarang good lot sa pa. O, siya siya long season siya. Na kita follow na tuk na ke mea siya lot sa pa siya. Na bagong pasal lagi ke Monday ka Tuesday. Nage muuwi na ko sa after sila lame. And then atin graduation parties Yep. commencement tukunya tolu davo il gas at fala mo tolungan nila kali nga ako kusla. Imasingin sang akilin nila ako la. Final exam abangan tamu Shirley. Oy, final exam tal pass la. Berlin award apa nga. Ensang OP apa nga. Certificate graduation. Na akong galing yung malisikya nga nila il online Yellowstone na sige mumut ko over years nga manasin with slave pa with clients up pa na lame Jesus Christ il online Yellows finitudas pa il online ben yel il akulus la in soma maritula kung nga siyang lot sa pa na ke siye koren singal siye singan fos long ko siya. Na background sige ngayon pa polil to ka yewon ngul matagtukun lemil fact la masing uleng nato. Uleng fos. Na polil to ka sham kun floko na sham siyan lem nga. Na guvin loyang na ke fos mate ngayon na ke fos singaul ko fos singaul siyean singaulitkosh fani natin hindi na piye fos singaulitkosh fani natin nila usut background sila kaya le ifoko sham kun matmadut long si sham kun lot sa pa min pon lang ngalong la makuluklo san met alu met lifong i belsen makuluk ng yok kaliktaliki mawo kumtel takayin kato si fena oro long sila si fena oro mongona si fena oro kishipin ash amein mashlows ash makuwustinan sisinake kuwushenik factions kuwushenik laki kainin umata Muttevan sakan le, muttelan le, mutmelman le. Shenik in mata we Morocco we nanaklan mut kasaw. O kumtel tako ifo kumtel tako ro mongusin kanin si ifo kumtel tayo monguina lobs dati fatako. Pa may reaching ito ka pa first long dolo na gelong on kas na dawek sham good. Sham good la pang sipen masing. Na bang masing akong kalam gelot sa pa. Na masing din man kan la le ifo ko polel sham good kebel sing kisipen nanak sawe. Shangalan may tanasin mitlal fong yok kailik nastalos shikshigeni. Takainim kuy. Long sisiyesin siya. Parang, ba't naman dito? Long sisiyesin siya. Pamang usin nga, balay may fakla, kumin akfas siya o yasin nga, pel na kayo wa. Pel paspas. Na, kumin nila, mong usin nga, tinashelik may ito, o iloreni mo doon siyan may ito. Yok siya kiging akong buhay aske oye nga lalfong ila siya. Siya nga mama met alula siya lalfong ike. Wayang baptism. Wayang yak masala. Aspe oye siya. Sakto siya mga mamta akilin niya met lalfong ila siya. Nakitan sinsit kaya ginde. Polil siya nimit kum layla makulu ko yok ilik. Long siya sinsiye. Na kung funny natin dukun marit nga dyan siya punya kefos lolit on mercy lon ko siya lon it ko fale kung nila ash maeta nake
Kum finde na ako kumle, o kum taka we is, ibeiske, mana utuftufse, mana alse. Tein alle skälig med det. Kun sveta ei teekumle, ngasirle, as oije sa falla. Ngayon nga nakmanaskun. Nakmanasya umiting at ako ace. Men nga finti Mariting akalim ni kainin oije may sikyak. Mas. Mahupay pata na fake. Na maku na kumit life ngayon loyang na kila. Sapma. Pangasiye mama use meta lash na session. Sapma ko taro may na liye. Insiers förkarkarla. Och som we base kemana. Oje na lemchis guys faktiskt na pange mas maakalim na monuk pange. Monuk sa mga mise ke was. Pakatram good na ke lamb, pa extra tram ke Passover. Na phone na pangan background story ke Passover sing ayo. Nga kuminlik siya na galim ke, kaya lik siya loyang na ke. Kaya te is na out, kaita, maloyang na ke kok nga ko. Akfa siya, o na ke pwede fa. Pwede to kan duty mit corn in fact la kumtel mo kuya bugid mit life ng ala kalim along ngais ta kasle oyo was te na win maslos nagulan na church missing din ay ikla kachek na mata or lot sa ba ti kasam mit describe gawan la kasam kun Christians as a whole Nanga shubesing yok shube in long season siye. Kung fin palama ashmit si kum shanga. Na me kumiro, kumimta na me nga kum ka naroke. Finashang alas ni sin maita. Masimi kida ka naro, proy ke maitsingan. Maitsingan fin kashkashak si mo ilrala maswal sinsig. Ngay proigel na katsife na iday gestam to ninsiya, kaya malalayim to ninsiya. Ngayon ko in suk misle. I mean, belsi ako suk misle, nga ko in aslong saying nga. If in wen in suk yan misle, ano pa in aslong say. Na long say, mata ko yun ka. Tamako na commit kasi suk misle. I mean, kasi kufla suk misle, ano pa ka rin kuna long say. Taking just go. Oh, sorry, glamalap ke emphasis lom ke tuftuvien kafasing kay base ke munun lem singe. Oh, taking just go. Men tiga tvärt na medan. Gisil ay lakso sa yale. Me, siya Gisilin. Fred siya ba si Fesing. And the tosta il sham gun oro ma singin may sam. Bangan si Fesing na tosta. Gisil exactly. Okay. So gisil. Bakit breaking of bread. Check pa na kiniyan siya bangan. Na background si mga usige Fred si mga sham sons of the single dodo nga and si mga lemil fact mo masap sa nga isot na shoes. Siya, kita kapta, minisam le, kisling ko wala. Lemil fact lang mga John the Gospel, el sumusam gun. Fata ko sunod poli kaya ongol mata ka strikta yipsifan na. Kumkulog yung akalim yung kiden galam kyan na. Si Fesingen that mo oro ma singin may sam. Na kung vinli Meto, Mac, Luke, John, dal sham gun bega lemil fact la kumin akfashi. Na Paul Lucia sham gun ke Corinth. Mas mga kuminis like si Corinth longolon gosh fos longolon si Corinth lo singal siye. Fos longolon like longolon gosh an il sham gun yok na ke oyen final ke la singile Paul fact le makudukin mastlo sa yok ke lik mawo shikshikeni. Marke ash shadikin mashlows.
na si Vesing at ako ke aroma singin in may isam. Aroma sin may isam. Ifo ko in may isam mayin pa oyes malim chis Christ Lorena ke mit mungusaf la si last supper singan may isang akulin ya akes mo kinyo dito ni Israel ngan ke dito ni Israel mit tumalutut ngan bitligilos fast na metan na gising kung actual sila si Vesi ka charm ganyan nangan siya kaliwa ni si Vesi mo aroma sa inye in may esam na background sing ako min loan na ke fossingal siyan loan na ke foslungol dolu fashion le fos longol dolu sham günyak le posen lemchiska le monuk buying oro in may sam na fos longol ikos mga sham gün biyenga le ifin elostie is akulos le kalman akulasingan pa oyelos ilusin siyak na manas ke oye sa faulalos ilusifin tiye oro na pangabel sa mamayeta nga ni ipatat na fellows thank you Driscoll Pang saflake mayata singan pa akataya ki yok ki fostin ngan. And singan pa sin the seriousness of the matter ki communion singa. right Kadin teis mo me mana insan kolak lalos ka it's a routine ke koto na kaywa. Alal fugi mo katalungi koto na kaywa ilo si slot sa pa. Kata aluwa kanchen rin na kaywa be. Ngam ta kilin bang o yang ito. And si makum sam kengen pa laki kat pala sa clash malang siya kat siya. Kung sam kun ke lang si na fin wang en fakulan lang sin kat. Akat ngus lana in kanak falye ineis ka vasing na dena kashe kat. right En singe ba nga takom tak si fena kakom daske o yesinge kan deksi loang na kela fakke fastingen mo para kat mas katasis mise kat kalamla mo na kalamla kan mangan kumni kumni foslo dit kosh fani na den ke may nanaksin mo paile fa mo si Vesen fakle aroma singin may sam barang asam kin pingale kadilak tala intentional kadilak tala fictional loan na ke makataro inte menna ore ka para kumbuyara ash meta na ke oyen na parang nga fakin ke shamram sila bol nga yok na ke merit na ke dosta ngan fos singa logo tolu fanian le ke lemil akie o yesinga ya ilaki o yesinga may to inuko inte nonchalantly inte showenna may inisam le lemchiskasin usmut tamalo ngan welal ilotelo sieto du tafo ilos kusensiak ilotelos mga bels mo akulos le akula ilen fashionabit ilos in fashionabit na ke Great Commission sing na poliluse kalbo ni faxilan lem ngan na masipel il kids ilos in sensen kanolos ke an le ilos fintia loen na ke ilos fintia dielos chansifena kalben dielos chansifena pa mo lalos an efintia oye matan ka na ilos fintia we base ke yokshupe na il sampubege administrators kumitsama akfasyo yang molo man efintie fast fall na dia oye matan ka
Mayet angan ipatat na fein be. Nara got finash iplash ke o yesing and katin liksi na isam le matalalan lame kata pa igesa chicken kan we ashke. Na got finti got mola she finti o yematon ka na pana kung vangan ke foslong doli faningan le katekalam la. Tegindi. Lumalap. Me, malutut na sik. Malutut na siya kaya especially si pangapen mas ala si katalikilin lo maluela. Met manuptuk fast for land church nga is may ngem dali nakalme pa anen reklamo kat bukat pa me kainisa nga pa kumtafin katisa pa kumakalimyengan katitala kat safala katis mayen mayatan ke kumakalimyan na ngena nga internalize na siksifena eta nga pa palakin pangen kalam lang no jamit siya Out. naray nangan diki nangan alena ngetali siya si mo ngan kain leksyon ay sungyen nga si Fena la commemoration siya ki munun lempa ngayon laf pa file ngan gan saplak na kakafasingan Out. Kasi mo maging Eucharist. Eucharist kasi ko Holy Communion. Masing pa churches talaga mata-akfesyo. Ito kayo ni matal si Pangan. Mayin akademiyak le malon lame ka. Malim chiska sil akiye. Alam mo. Tingin ko kung gulo. Nakidevastament tostan siya pa Freddy and that moment tumalut tutlong si siya. Kung niya am da shamjam kin masing ke pel na lelis ke levin that mga ausit masapsa sa sinasius. Sons up the single doli for stolgol siyen ke tolgol lime ko siya ng amo for stolgol tolu for stolgol akush pa fact mo I give you a new commandment that you love one another. Na ifo ko kisensik sa mga kuminchichiki na mood ko na kaya le ifo ko in ifo ko in es mo kinyayak ko but tumadutut in long sisiya me si shipe siya masoon election il sa mosla Falkland lane Willi Carbon book Gospel of John, exactly. For no malaki was musikle, ye malay milarong, makan book na lili sipa. Na si musik na mama lay mil liya mo kot ina na kita nital kaya. Na siya nga mama fria ki mo buying ye masapsa si singaya sut na siwas. Kulan ridigas ko siya. Sons up ta singa uldo luan fostol golacus. Na el fostol golacus el rito inge. Tol golacus inge ngasot na siya masapsa siya. Kusin long siya sin siya. Oya na kinga long siya kuwus. Kuwus in oyepe long siya. Sige mod ko na nakalba ba me tigin kita tayo man kan la masap singa ula. If you lay me sa kang na me kita tayo man kan la masap singa ula. Tayo man kan nikum ko show nikum akmas nikum. Kumle kaya wadal mas simplify. Ngan. Even say it nila tala pang force mga katinaktin build our faith upon. Lakanil sang Islam religion in kanawas na force. Para
Kattikan flia fossima, panga fossima, lalfung ilakaske. Kung vinloy na ke long sising ito na pa masap singa ule. Kung binlemil fact le masap sima si mit Pharisee siaksi when a rabbi mit tuti. Mea masap sima yokimit chupeo. Dahil kilemil in fact mas iti sang sila kapit. Natuplan lemba ulange. Kung long sikat king masimit kung long sikat king siyom nganum ekoyom kayo. Lain-oy na masap si metan, kumilong si metalan lumanagigumlang si ko. Siya pa nayanet na phone na pa pala, wayang pe sonsap tas ngaw doli fos toli ko lakus siya. Yok si pe giten loyang lagi taking nga kakumpangan. Matsi ba yung Okay. naman. Alright. Ngay muti ko na, kung nasa na muti ko, belsi ba ako lang. Na fos saptalungul singaul tolu sing en fos dolgol si el tako in may esmak nasish mutlalay fungiya le efin kumin ang kame kanon pa pala na phone na kung may loyan na casting pa long silon ka. Kung long si pa, kung casting sa nanak pa na phone na. Na forcing that mo, lately that mga isip masapsa sina si kung long si. Na tilti na kayo kung mon kon na masapsaya. When masapsaya, il samtram kun pa long si. Kung long si, if mayin, laim chiska si long si got mate. Na pwede ng kasi long sila siya oibe na nasinbit na kayo. Para masap si mayok si pe me da kumina long si kat kinsyo mo ni me koyo gawa bangan masap singa ule masap simit ni masap ako siya. Na masap klime ko as fine ni masap singa ulan. Pa kumin long si met atalan kung hindi po siya pas, kung hindi akmas, kung hindi ko show kainin oyang na phone na akalim ye horizontal relationship loom na sinmay ito na masap sila kay masap ako siyan kumiliyeng vertical relationship loman na sigat katikain athletic at magayafan na o koot siyang asyang alas na sinmay ito singa mama guide med Christian alle fusya sinaro dahil kan sumbuyalo dahil kan tuyak proy, TL dahil, kat kan tuyak proy. Kat kan tuyak ay nagnakan lash. Kat kan tuyak ro, fact cleanse up lash ay mana kay wawu. O kat tila nawi kat tila sin mitwiye siya. Pangay may reaching ito kayo siya, akas makinyiya ko mo. La kat tiya na ko in arana o yes, yung cleanse up lash na sin ka ata, o kat kuflaliyeng inmastos mo ito. Para fos tolgolakos ke sapta singo tolig Gospel of John ngan ilakil mi kung vinliya ba pol dumi il simna ke leta siya kalmi ba faklan lembangan na sikko take interest ko De giya mo kiselo man. And I'm not reading my saying that your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Na, ale contrary vin ash na nakash nga klak ka me the kalkal ang sumura kiselak na sinlim. Ama alakalim vaccine. Ame kalme ba me wangin le kalmen kalen sa plaza kada liwele angan. nga mo pebolo fili na lekalim na siya Gas ko siya be.
el fulya giden likun sei. Mhm. Kasi nakita liksyon ni na loyang lagi. Ngati mo ngati mo din hindi sumuyalu. The Shamram singa ba akayakum ifin oyang igek la kuminakulin na wang mit kan nawala kum na ba kan nawala finigek la sungum lila kum ash tigal natlon meta kum makifan na ba kan nawala kum sum proy kat pa kadila mamail ko na ron Ilari pe usip ya brain sila kumgudan mo ko siya na sugoy yangan. E gden fashke tiyan na naklas ke oy yelash, o gden fashke akwe ko yaklan kat. Sa mana ko sim na ashke paipolo. Na kat fin akle na kle ash nastlos mayita. Proike ngakan bil testament. Ele ngamit ay ba na kawos. Ash pamit nga siya nga. Agi nga ako lang cleanse po kata. Masing ni meet pa nga nga nawiya lagi. Na meet mga mata siya nga, meet mga ilya kin nga eh. Nga belsi nga mata proy gelo saan na ke ko soccer klan ka at hindi kesa genik singan kan flalik na nakla ko. Yep. Na even nga ta ko ke pangan nga kan we aske so shafalet siya. Ko insefalet siya. Ko nanakuluk siya. Siya pinakasing nga. Ta siyak ta ngatikan lilayin kap. Mayin kat mait. Katalit ako din ta nakuluk. Na, I mean, I'm being real, eh? I mean, nga mo, siya lang ngayon. Ito yan lang with fikasi. Ngatikan sa mga labu, wangin makuluk. Kat fact ka pa gden sang singkat sang singkat ke ko soccer klan kat ide liksonina ikol igesen genik lash gden gon konayak oyesima gden gon suk misle Anag nga fact piang ya kumfin ke plagun long se kum suk misle a fosige me ipru sapta akos fosinga luo kashki ipru that mo without peace without faith no one shall see God. That's powerful. Kula nen da fakanga sherle mitkum fat na use nganin sang may written da long o delegate le pay na pay masikum fat na I should puksige ipru man without faith, no one shall see God. Apa iprusingal siya sa pangan. Na di just look ka. Kaya suk fos siya ngayon. Klamalaba, malutut siya nga anayin leksyonik na may anangan mo kat kaya kasigi ki pace la siya mayin. Kung fact piye nga mo kat hindi alang siya kung gasilal basta Benjamin nga makadinte sa fashik kadinti bulisha fact silong nga siya oyema nga pala as a brother ba amta tunila ko check na chance sila singin na kadin kain meant aksyo sila innuendo sika Messi ma anan long shika chaka. We still have that chance. God gave us another day. Since ba, do we capitalize on it? Mafakin la, when ngale hockey kun ge, kada tem da sham ne, massimi na, ana kadin tawani dem kana na kate, ceasefire fuka ngait fuka, ana kadin ngait shari mo ito. Nangafakin la,
Orik maushnya klan kata very enticing. Anay dekshina rela usya opportunity si kadin kan met kadin kain. How hard is it to to have a dialogue on conversation? De in fact like ba lama they kan shukya la kay lalensi. What are we doing? Nara kasi konektay si lakato nga makin nga evin wangin shupeke na falet lagara nga echo flat kain pangi posisyon lane kain axios and mashlok na sin matili ka matlala. Na naman siya nakakata nga I wanted to come in to try na miya. Taiwanese. Nga fakken alle museet at som vi kräver gevanna. Panga church museet Maita kat mait live room singa reaching na pa pala when na kalme na silos. May mol kunyan tinak fashiyak. Nara kat finki siya fulokan malong klang God. May insiwalan God na gen katashwe. Nakadina ko din siya flok lang gaslan God. Gaslan God pana yamatash. Or ngayon fact na ba ila kat finki akashuki loang na kay mama sis. Fragrant na ba kakashuki. Kat finki akashuki loang na kay mama sikki matash. En magumata cash alikingan. Kakashuki loang na kay lamay kumalikingan. Kata mo ito ngay katay wangin. Mas mo ito sa mayin ilal ko sa long lang ka. Na ko ngait na kay mga ko kumligat na ko fakyato. As mo rak sa kungan. Fakyato wun ngan sok sa kangan. Kainin mangan mo kumilo na kay mga ko sisising ito na the evidence of a living God does exist in our midst. Na flot lagi mo dito lagi long sisingan, long sisingan. If you pay na su, kuming long si mo ito, sumsuk mislamit. Sumsuk mislam maslo mit siyang angan. Na yok lagi na broiken. Na kumilila kat mula na sila ikesla. Genek sako. Na su. Kumingan ko na yak na mo. Na bangay ano ko isli fos nga siya kaya nga laipos nga siya fos on ko siya lang wengin may koy nakin siya wuye ka. Think wengin na lal fong ilalos. Nakatay na may sa taka in all na sin ka. Inil na lal fong ila pa inil na lal fong ila pa kat kat mo si. Ora wo asilos sa sokol. Kas misspell si pangan. Kasingan pa sokol. Okay, for nga mo max limited number of characters para ko fla si podcast sa fla sigan sokol. Well, di can just go. Amo kat sislala yok pelash ke masingan. Kaya kan fast na mit nake settean. Settean skupeng sam kun katang lalon kat. Sam sukan fat mo karungan yaklon kat on mabat bat. Karungan yaklon kat on mabat bat. If in kat sum nake sam sukungan. Sam sio fuksinga ulal ko saan. Ashpa na ke Sam na ke category of Thanksgiving. Nagdanli oiben na Sam suko matikin shisful jumping ke Monday Sam suksikalon kosh. Sam suko nga tipe na kalan nila sesamos lang. Oibe Sam suko masyam kun sangkulo me kitin sangkulo na kaya.
Ville fos se na ke fos akosan. Marichigan aske fossinige fossian. Ipsimet el sham gun akfalet lash maita kishipin long se yokna lan gat na se shmaita. Samsa ko nga el da koin sham gun na ke wala na lan gat. Yok na sin dalit in Israel. No na kaya amda fa ngile pero kum di inen singa Israel ke pa polo. Qatilor magkunta na in Israel. In filie may lutina si kumat lalay fung iya miseng. Le ma oye makatilor in Israel ngan ko oye in Israel and a direct reflection of our lives today, the believers. Kat matalal fung miseng ya. Molan in Israel ngan ko oye lalos ngan pa akalim ye molas matalal fung miseng. Na fi sabto sam kun wala lan gat na sin matan fel Israel. Sama nga kung kwas mga sikom le wala lan gat na sin matlalal fung imiseng. Elos sa mga akfalet yan. Inakalim yun na pangay long si paye. Swas lan gat na sin tayo ni Israel. Sa pa nga kung matlalal fung imiseng. Samsung är lyxen in akademi. In akfaleto in masom na yurin gat gemea marke wulalan gat nasish. Na ipsakli wan ba fos limios na fos yan el orani in charm in akademi katang lalan gat. Le manago ma katilaske askatang lake. Sepa fos limios na fos yan. Na insibe kalbuni si fes na ke setyan ngan le karngun yaklon kat on my bad. Karngun yaklon kat on my bad. El everlasting. Manitok my bad. Na ke Sham kita in Israel ngan sa palumay mo lamit live ng miseng ya. Mena si kumbiseng. Kalme nga si kumbiseng ya pakitan ita le karngun yaklan ka on nitok mabat kat finne kuflaliye. Kat finne kufla akilin makatilara kitan ita. Kitan liksyon na usungin kat kitan ita le karngun yaklan ka on nitok mabat. Na katia ko in ito ke oyelan kat karngun yaklan kat kat findia mata ke kolya aquaklan kat kat fin mata likun kolya ke aquaklan kat kita palakin maupe kita palakin elya na oro kat fin connect kat aske ipsingan kat fin connect kat likun ako kolyaklan kat Belsakat aglan kan kitan falako, kitan kashas na yurin ka. Falako na yun, may yanifo, kaat il akin ke wala na lal, el long si paye, lal na sintalik natol, kan na sin matlalay fung. Masing ngayon, kitan lalay fung ike. Na akluo, samsung akal niyak. Nasin na kawain inito, kikatamlalan ka. Mama katilaske pau si katanglan na sin ilosema axol ilosema fastukun aku egolyaklan God. Na manasik ko maba ngagum finaskel life ni setari kat palakin maupe kayaklan God na si sap maash ensikat tafaelek. Sap maash oyese. Kat TFS fall na kakuklan ka na pa katil kai kat in flocking gut pinake long glen like din fast king genik oshk sukungan suwas sukungan sa may kolgat na nagimay siya
they can just go. Check your mic to one. Nga ang sinapay vaksilungan nagi self-inventory zingan asvelan nan ka kefin me katitala chonsingal fasingal. This is a very abundant life. Ki palan fasingan makadila ko lang siya ngi nanga na kumpa kachamcham kundari ke core si core and singal si kat na ba si vena me koshela blessing sila ngi kadin inala na kakakle overflowing flow na siya. And singan ba me kinga lotay la ke mulitut sing election na akaya there is hope. There's room for improvement. Langgalang la legit be sisilen ang kadin should be fast na med naksyo sila. Magulo ke faksilungan in should be long li la ana ash ensima me afashayan ma karangan yak ngais masap langat nga stakdo ngais masap langat nga mo teman sang kushayelan ki mama in mata ke lin kal si in mo ngat ta file na ki oye mai ta akmana sila kaya usi may disaster na si kana ki tutronomy long lalgos fasingal limegos na ki onyo limegos akalimye kay sisel nga lasindalik na din kat ngan ke masap may tek yang alay los fine tia fash ki masap may sangan na siling apa ito ka kiyan instead of blessings. Oh. Lumala wag yun na choda. Kumli si akde nga mo kiden in liksyon na ikasilik na ke ako kulyak lang gata. If ba ka non gonna ke if ba off luguno me nakachanga shukshuki me gidero kidem dalun lo mo ko kan usi umbrella na bang ako kulyak lang gata kasi hindi pala mata free experience freedom can discipline ourselves because mata ye kokolon ka pa umbrella sigden shukshuki da ye lo mas fast in the shukshuki malan gata ako lang ko lang ga on fast is sang often got in the mau because in blocking in se wo then the mushish then the toki ne mushisha ne mase ma bangay ako ko lang gata so katin para that be very intentional luxury gdente full welly gden luxury na law na digin just go nigga dash message mo I'm gonna case din sa nash kada igina kada show na ke Senrian. Okay. Me assume get fagolosin. So I'm saying got kung pasal labedari preparation na ki Passover siya ba sab talong long got fasingalit ko gisngal ya ramram kengan ke preparation siya somne ke example vima chronological events ke final week lan lema thus the lamsugongan slain kin fulban lena Passover the kawan gosh Last Supper Gethsemane arrest official trial crucifixion gefrete burial by sundown feast of unleavened bread Sabbath daw ke on gosh sette Jesus man o ligyagi ke doom siya na Sunday early morning samsam ko na naki event makadasum na kanta sakta naki where do you prepare the Passover siya ba fasingalit ko singalya samsam kaya na Peter John dahil sa payaklain kan wala preparation ngan isakta unleavened bread herbs wine ceremonial food na pangat pa si ma telling the ocean to a certain man ma ale
el du schuch sa fan gof sia bangen fasingen nagi faslong nagi tolngol singen bangen da ma Jesus disciple that share last supper share na slagin bangen fa kolosi mai ta ki sen rian Judas el ta ga na lek gi faslong lon goslong mekos Lemel me kavaksilan sila le battle Slak kung batlin gimagawan. Ano baka natin siya? sinsin ginalong siya Slak pangan may na siya ma it is unleavened bread ngayon siya gat bread pangan and siya ma taka masik niti kay siya orange nga siya taka kaya so in a nutshell pangan na kita ko ke seteo okay. in kasi mall kaya ni ko iya. Na nga mo pangi tegine Okay. pangi kanon weeking in fact kulamalap na shoes na kayo wa sa mata ko week at yang case kung kulang ko cash ko dak shoes sila kasi sifige kasilin ngan Aslusan alle yok şüphe. Alle yok şüphe. Arakat kivak kulamalap na shoes kayo. Na sette kusin mo esas taka wikat ke sa ma wikos ngayakalin nila pia bel singan na yok na kumfin akala kun taka ako mo dito ko minakatay taka wikat peke Tigin Driscoll. Ama pang mas tingin na. Langan akilen ko usma ta kange 7 Charlie kayo na si uskaywa wala si gat ke mo last na kayo God bless glomala blessings ng God na form ano si na fo uskaywa kalwen ligek se kayo si uskaywa be ako na ben wilong elutut ke kasmatal para sali ko sa mo in the house kayo damlel Pai gadel wo digni sena gloki Castelloman God Papa and Rick Magin Kadina na inalan cleanse up siya. That's a blessing. Nasa behind gulo na sin kat ke mul akabens bilwiko wo sin longgas wala na. Gulo malap nasa beki ko kapendikia amtan po ko final kay lai sa amin akflat siya tamo sirle kung baskak masinga na. Tegin mana ke marichilong gituste. Gituste gulo malap. Ipo sa pangan. Ko final kay lai sa amin akflat siya gulo malap. Tignis Debra Sengi Sikra. Hello, gulo ki kaseo ka civil long kilena. Lumalap tignis. Kaya Castelloman. Tegin Driscoll. Yes. Yeah. Masi we take for granted. Yeah. Bange tegnis Debra. Ilsim gas ko siya. Ay met pon be. Kan clear mo ano fushash mangan. Sige ano sim kasi gas ko siya. Ay, by vaccine. I mean, kan tali pa met na ko siya isi. Loyang kina tana. Vaccine dan pon be si kan dan pon be si motlak. Aslında ni kin gas ay dari. Ako fla oro kalsing alle akling ak. Ja. Making nga pa. Nga fa na le yok şüphe. Yani denk ya ko. Gulo ale liaten vakloman in nga nakilin ipsingan. Pai na te brock lumalap ke kung oro madututsi pa na si ngan itayla ngante Marek man gasing pieng ngante son moti ka swashik now. Kaya dignis Deborah na kal dignis Evelyn blessings ke usas ke wa aloha from the big island of Hawaii. Afai bebangan tamlel siya
Western. Yes. Always keep the music coming. Na, at some Jeremy Bali, kaya wala si was mo tuti uya kulaw kikas kursa kayak And Maui bang Jeremy Balik. Ah, Kumpay ito nga. I'm not sure. Nga mo. Kaya glamalap. Kayo from Coproscove, Texas. Headquarter, future headquarter lang naman sila bangan. Lagi mo. Sila lang inakayagat. Hey, that's a very beautiful place. Coproscove. Globe lang lash. Ebe. Tanbisikra. Okay. What else we got here? Tamdal Gislin. Tabigis Tasta. Inaramasingi in may esam. Bakit si Festival Dosta makat mixed up na kaya? Akataya siya kemalutut siya da si Fea pa. Basta malutut lang si Sisin siya. Kwa si Gislin. Confirm niya again siya nga. Agnes Ness. Kung di Agnes. Yeah. Agnes kung Allah som daro Ah. Metigilat sa pa. Yokşupe in lükşenina patukyak. Mayen tegen sige mot ko. Paile katter man sin mayeta. Tasakta Mait cool of in akfasya oy singen. Iges na sin mait sin galon gele. Kum kot nakakadetten da ka ak na sa sikat le metliki kat EPS. Saplak na ke. Kafasing. Nakisisyak siya pa. Kung vinte ui. Kung vinte ui Agnes Ness. Na meguro. Very good question. Kung di sons up ta akos. Madan si Maria siya. Gewelta. Madan si Maria siya. Megumaron ngayon, sons in Lim Jesus Christ. Foko, kumdel da Jerusalem, bangay ni nakfla, megumaron ngayon, na limilang na verspel siya. Kume worship God in spirit and in truth. Kumte na konfusum na Jerusalem. Especially asing facts nga pa ke le langon medalin da na maitse. Kung fin me sak na sa singan kuminetaw le katil lupsha kat pelle na kayo. Lupsha masiya clash. Taking his floor finan clean Texas. Katsum ni lom sil taking his yosa. Taking his floor yosa. Partner last San Diego pa nga taking. History, Aog tanga fakin na le kung vin miss actors singan. Kung gwen sum directly. Na yuri kat bro. Direct line. Kat tifak kumindi sum buyak nasis. Kum ak mayasikum. Kum fin kumindi tole ash. Oh yes, ash mo din sum second olusle. Nakaiya pa. Kung pinanasis lagay ko, sin kakin kum ke late ke phone nga. Farrell ke litutin ka ka kum sumisi pays. Men ay na siya kum di teki kasih masih nama profil kum le. Una. Ahora que entramos que actos es que Fred ya siete adjunct you. Ta masih lagi sama kaya pa. Tuesday na kayo or department law siya or morning devotion. Na dahil na ngaludud ka pa or dahil sa nga mata devotion. Akfasya. Doon na yung Tuesday ang ayala. Sas ko you would cut me off ng follow yak. I'm like, hey, wag ko niya. Kamu tayo na nga. Esmak na nga.
Nga for no mitsim cash but ile cash ke pa was studies nga wi nga 예. get ma isungya na Pharisee na si. 예. Ngalik siya maganda na siguro post. oy. Ngalik siya na niya kasi kato base kam kuy ngayo. Nakafakin na kaya akfas siya. Kung binarno sila ke leadmate ako diye kumyang mayen belsi kumyang aknas sila an tikala mas kung free legal setan sino nila talo aknas sila ilatak ko şüphe ko mara kanin mana ko kumin fok la tegin Oh, this is great. This is great. Ganske men da fallen gangen. Saraksi padarela malap ke malutut bola kadis yurwos klobeki arulowos. God bless. Klamalap gas kalangin akayikat. Ngais, ngayda la mo ispe. Kim Charlie. Kasi gulo malap ke Kosmat dena siman request friend ke kasin goal in mo consume ta uchak na ke delegas lasha. Global lab got plus kasin goal panash mo team lebe watching. Patle da yoragin pain gawos akay gawos global lab God bless you akay gumbe wo global lab amo pangamat kasla vin na matsilu kadale sa sakin kaksakin kat ke koskan daga we got ke kasi ngayon kain we got in other interactive kadale appreciate ke kosta ka kasta be ke kalikiam don bohus ke makat sa posher bohusin nakin nge am siya lang amo katagal ke lusa siya nge kadakali akskosa kala amit wiya siya Ash minute tolu balalash nge nagayawiya our time. Na klomalap amesyo lang shot na siyong kumingkain. Wiya tagay nila siya. Nakakali ke pray. okay kal tinggulo ano ga digilak kalam dia ngayon mit to lu daw ba last year guys tafo menitan sangal lu Glo wala na siya wa glo ki aslo wasan fincha mo makadakta siya ngayon gashukum conveniently akilin mo gashukum bro we get pro against ang singkat like ye ko share ye fincha mo pel sa kden mo kain ash en mamita ash in we ko was kalain sa pakat in akye akmungo ye kalain sa sing bayin ma kalain sa plash te mana shish mo kay fan mana sin Seulash, manasin en kadashwaya. Maisa timit ko siya mga evan na. O na siya en kadashwaya. Gasolan kad, akuklan kad, malan kad, yokyakayli. Kat fin aru. Narang akifak kulo malap na siwas na kayo sa mga ars kung finite kasla kung gusto mo talaga kasla kulo na singkat kulo na singkat kay was na kayo. Tigin just ko parang tavad nitla ka nga ay sut pel lalalo. Klamalap ngalang si waladam na siya lang faklon singkat kewos. Kekos taga wikat ke dudut papalasha. Kadakali dudut ang insette kada kain bonfire malutut sige senriyong ngalang si faklon malap ke proilowos kasi mako Australia ko comments mako shipe kat kan display ngayon nakay kat kayo kaya nga we i-base ke malutut siya nga tako alayok na si ngan gain the loose side ke langgalang kat na siya kana sik siya ulok pe ke karangan yaklal ke oye si mal daga as a Passover lamb in daga in spares kadin kain we ash feel jaklan naging eternity mol mabat siya magat akot na kaya akay gawos pel na kayo magat valin patat lagi lalfung ilasya malang sinafak kasi
Tagaki meto akos fos akos, meto akos fositkos, meto akos fos singeol. Pel na was veya kada, kadin fak oingi, masamos la fak oingi, in pangan tupla, siya na ki, duti pelas hoy ki kastan kada pa in kol kadak fon kada. Ki nga fak oingi yan, nga ko lain, proy kali ki pel singe in weekend. Kataga ni proy, ogad papatamash, glomalap ke kumkarangan kat kiaw si somlape ke lututlash ke kaslom ke fashili klash at nashesyu mogad lela da kalangan medalom as si ke ngan medalom in kolgat may yen kom sistana ke langsi nanak na skashikat esin na siyashkatin kan losye in full wash ken nuknukin mayon lom insang katang lang myself na kayo matakain kasangkat ta keinem katlalal fungila kum siwas kalang pele na kayo e kalom e wika din karangan kat keinem kat fakula amen kula malap kali kanila siya ke pele singe